Održan je drugi sastanak gradonačelnika Miloša Vučevića i stanara Dositejeve 11, koji su pre nekoliko dana ostali bez domova zbog nelegalne gradnje preduzeća Astroplan na susednoj parceli. Izašli smo sa konkretnim predlogom da je zahvaljujući hotelijerima u Novom Sadu ponuđeno da se u dva hotela visoke kategorije, odnosno najviše kategorija, smeste porodice u narednih mesec dana, da se obezbedi u dva hotela noćenje sa doručkom i da će grad kroz Centar socijalne rada isplatiti novčanu naknadu, mislim da grubo ću reći, jer ima metodologija kako se izračuna u odnosu na prosečne zarade, iznos od 110.000 dinara, što je u nekoj srazmeri za šestomesečni zakup prosečnog stana na tom lokalitetu, znači da bi praktično se kroz ovaj način na 7 meseci obezbedio smeštaj porodica koji ne mogu da žive u svojim stanovima. Nažalost, nije postignut dogovor između investitora i oštećenih sugrađana u pogledu smeštaja kojim je on nudio. Nama bi bilo mnogo lakše da je rešeno to u njihovim privatnim obligacijnim odnosima i da su rešeni ti odnosi, međutim nisu uspeli da pronađu. Dozvolite tako da definišem zajednički jezik i onda su se javili zaista nama ovako tu ljudi, privrednici iz grada i spremni da zajedno sa gradom pomogne. Evo ja ću da se zahvalim i hotelu Park i hotelu Novi Sad, javio se i hotel Stari Krovovi i Norcev, javio se svi da pomognu. Neka je odluka, da kažem, strana da u ovoj prvoj interaciji to budu hotel Park i hotel Novi Sad, da ljudi budu smešteni i hoću da se zahvalim i tim ljudima što su ponudili podršku i pomoć i građanima, pa i svom gradu. Oštećeni stanari Dositejeve 11 veoma su zadovoljni sa onim što im je grad ponudio, a po tome će u narednih 7 meseci biti stambeno zbrinuti. Pa danas je grad bio što je konkretan. Vidim da se uključio, da ima dobru volju da nam pomogne i to je bitan pomak. Gradonačelnik se baš sad trudi, ispada da sad ja hvalim njega, ali tako se danas postavio i ja neću da lažem, tako ću i da vam prenesem. Oštećeni stanari još jednom su savetovani da pokrenu sve sudske sporove radi naknade i naplate štete. Vučević je nakon sastanka rekao da ima informacije da policija i tužilaštvo vode postupak protiv investitora, kao i da je po nalogu građevinske inspekcije investitor u obavezi da do 28. avgusta zatrpa rupu, čije je kopanje i prouzrokovalo rušenje zidova na zgradi u Dositejevoj 11.